Duol mar jopur majan chai pachoka, the Kenya Tea Development Agency, oriembo moko kuom jotich madongo e kambino maliekore ni noriwore gi jotich mamoko mane dwaro loko tend duolno gi thuon. Giwacho ni oseyangore ni jakom mar duolno David Ishoho owacho ne jopur mane dwa thicho oko jomoko e telo higa mokalo ni nomonjo kendo kembe mopogore opogore ma KTDA ka gidwaro kawo telo. Jaod bura ma Gatundu South Gigi Kagombe, ma bende en jata chenro maduong' e KTDA, owacho ni odhi tiyo gi jotelo mamoko e neno ni gichopo dwaro mar jopur. Kulima wameamua na wamesema kwamba they will not accept, hata allow viongozi ambao ni watapeli kurudi na wale wakatela wamefuatana na wao. Tunataka kusema kwamba kesi ilienda kotini na koti inaendelea kusikiza hizo kesi ambazo wao walipeleka mbeleni. Kesi hizo ni moja ya zile wanatumia kupata pesa anajia hiyo. Kwa hivyo kesi tunafuatilia, tuna mawakili wa kutosha wa kufuatilia hizo kesi. Ile makaratasi walikuwa wamekuja nayo haina maana yote, ni ile tu walikuwa wamesema ati ilikuwa kwa sababu kuna serikali mpya nao wanaweza kuja waingie kwa ofisi kama nao viongozi wapya. Na tumewaambia hiyo haiwezekani.